Dyer's turn to ban. Oh le second game and John Leta Team Biega versus Team Seaweed. Radiant's turn to ban. John YouTube live. Clear to ten I share tour pakhat chu alo athena hian nga tinge in live athena in live ran ti chuanin in dai lo hi na group stage kha chu live lo kha kan ti deuh zo kan ya main stage atanga live tour kha kan ti dewa amar chu du tho na van deuin tian kan live a group stage atang athen kan live thei dawa athen kan live a kha chu lo thathiam mai don ya Kha chu kan thu Anh thu về chiêng ấy mày jokes Cái thu ole thì han team bia cả lamin ga trol le ayo na ayo team seaweed lamin Zeus le li chan be na chon in draw on first pick a draw on first pick pop draw on first pick pop mai le ang gameplay heta ron et lok ka do so team biaka ti te hian zamak signature hero le la ma chona signature hero an beng hala emi hi an lo research chale ni ngai to nen tum tu te hi lobby vela an lo stock fan le tango tan ron pal chakan chu khom le sang le ve le hala venture lampo team synergy ten nom lu tukin an jan and Drafin hesitate upload on armor boost nei ma se Vencian anh lo thaya 10 seconds. armor reduction in ventricle so in Sven dan pon then thing thawa ma se 7 hi meta jok a meta zone so lu an dong ma se an pick mama mai mo chu kheti da lang clear ze lang hetiang a hi chuan an core hero toran du pick pop phi traveler asan chu le lam pol pon an te po khan ni om thaya chan lo ai zon ne be thau me ha cho din ven phone na lama po khan thei thawa win range ra ron pika core pan hi chu ni hal em lo anga win range bit less ven carry ha chu ni hal reliable chi to lo ve win ranger pick hi hei chu pick mak kan ni ve to na comfort hero te pon 10 seconds remain. anun be khan ya lo tin tak ne work shilang hei chu professional player man nan ni hlom lawa hetiang ai zon to pa hi zon an hero man thiam le man chak te hin traveler zel to tiang ala ma hi chun ni an comfort hero kha comfort hero le an ma ni man sang lo kha ngai ve lo thei lawa professional hero a po hianin hero pool zau tak hi an tam em chung big lawa an comfort hero te po in pick sak ve thin thawa pro player an ni na wang khanin an mang thei vek thi na han chung big lawa 10 seconds remain. It is Dyer's ban. Oracle an be na chuanin templar assassin an be na team bia kalamin Radiant's turn to ban. omnight an ben boka chuan engen ben leng na respect ben kan hmu lai don em nge ni a mani counter tur hero an ben le ang tung em Stardar an ben ne Stardar hi chu ni e pe om lo ni offlane a chuan a chak teng tung khop ma he hero hi a support physical boost thei ho piang an ben an chang an shave ni he hello enge backup support anei that phei chon Stardar hi chu ne om tak mai hi ne le la a 10 chak ka seconds. 5 seconds remain. physical ample thei ho an ben se la team bia ka hawin seven hi counter tir lo hin tum deuh ber ning ka hria tun a hri chuan raw damage nei tha It is Radiant's ember ban. spirit ember an ben Ember. the hands a shi again ben le don han ring te le risang an ben tur so sha ma se frontliner 70 boy thei tur an ben 10 seconds.
enge chumi ti boy thei tur front line pakhat resort at kawan Underlord Overlord team seaweed tan chuan that veo ria a chan chuin ranger po aman theya Sven Lena undying hian a wala work sustain team thewa anlay na ba hen zashi undying seaweed lampanga hian mo Radiant's Seaweed turn lampanga to mo. pick. Undying chun pick karing lo work thei tho walk chu walk thei tho ma se an comfort hero an diem ni lo em invoker an be na 10 seconds. ha ka lo Dire me re ro must dewa ma se oh bloodseeker Bloodseeker tat run for mai bloodseeker hi core post pick 3 ama post post 3 na kal the bloodseeker offlane Mita magical thei po dewa. ng kaltir thei de boka ma se bloodseeker hi chu Radiant's turn a risky ka ti hero shim shim oh Oh, underlord 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 na big run tak nge tak ah underlord hei hi an oh radiant undying lam le khan Undying. team Undying. be kaling nan pick ve le ta thunga undying po hi post 3 Mase ka pui team biya kay hen support lockdown na yan la nay lawa nge oh WR an lockdown nei hi win ranger Sven le Sven Wind Ranger hi chu a reliable lo lu to lawa a shackle le Sven stun na ni daw maya mit at Venture an hit mang point tlung mai target thei ni stun undying root ano ya le lam hen an bloodseeker pick hi ka question dewa kay po an undying pick po hi ka question Oh. nge ti don comfort ta sala hero anyang kan mu chau ze lang Le lam hian an pick an lo wang nge mo ne an ro nu walkout thei do nem khachu ne kan ke kan en zer nga Dire's turn chuan senior chai chan tum dan Medusa Medusa. kan to khop tapop mai mai le an solid ve til si we draft chu try hard team an ni an wang ya lo ni try hard game 10 seconds remain. early game a 5 an seconds. storm lo chuan team b ka hian late game chu har mai theya early game mo mid Medusa game vela draw anti an mani hiya. play an siam kola ani lo chuan Medusa hian an du anga a khel thei ani phei chuan a har ve veu dona Sven Medusa le ta pa kon draw le po khala ve le bok ta mo draw kha chu chan Emi- ki po hi pet nu chanin career transition thei draw support he chu hero lo kaya elo ta ila 10 Sven seconds. tan hin a har shim shim Medusa han Dosa le Underlord oh underlord Sven shim nen hian Sven tan chuan ball Sven hian in lena aduanga farm a hmu thei lo chuan ma se a second nen hi chun jungle chu farm thei tho chu ni ta ma chu ase le lam khan hei venjin en an run over ne thei tho ta a fight thei don lo tak zo khan ya oh hei a an fight team thei lo tu hi apoi don ta ma chu engeron counter pick thei do nem nge an tin nge ron ti sel don lo en photila ben time le a engen ben don supporter Support. role pakhat ala ma tonge ben chang post 5 ani karinga last pick hi team si with an events post 4 ani karinga Dire's turn to Ah. ban. ni thei tho chuti po chuan events post 5 ta na la solid thei de chu tonge snapfire Radiant's turn to ban. thalo la snapfire ben se tha ka ti radiant lampang yan storm man be na Dire must choose. puk na te na be na Radiant okay must nge choose. lem pick la la Or rubik ta events si post 5 ni me yan ra kanya chuan rubik post 4 eh draw some WR support Odi an pick eh oh deep so an optimistic da we an traffic an greedy shit daw mo le ti daw se ano chuan in team C with po hi ang draft chu tlem chu a greedy tho ta
draw le Medusa farm mamo ve ang reng ni ve thona ama chu team B kalama hianin Bloodseeker hi post 3 ni karinga hi magical lampanga karing dewa I think en khat chhozel don chu en chhozel anga guest star prediction sa han to tenge chakin rin le caster prediction a hemo khai soi thim wa har ve ke chuan dai lam ka chan ngal khop mai radiant ti karing lo bur draft mo Radiant hi Benji laka Odi ti ten non lapik le last pick ai chu dan positioning adik thai don lo a har khopang adik Radiant tan hian workout tur chuan Medusa mid real pick ania control chalut tok ruk tur om hal bok ringo tamo oh Rubik tan enge ruk thei om tak tak om Astral Tombstone Stormhammer the power shot blood right wow real big tan ge on dollar Sven astan ringot po hi ru se he po hi thalut tuk kan ta hami long ringot po khalata se a thalut tuk ta starting item en lokila Venchi traditional kimila tengo le win lace ne lo so puya chuan Draw Ranger po traditional deuh thau slipper agility panni le circlet so puya bounty hi magical in nge kalang tinge chelawa enchanted ten ni po lo viawa chuan Wind Ranger circlet le mental of intelligence so pui tlat mai nipon chuan mid hi chu traditional lo thei lawa Sven po 3-1 bounty 3-1 moi te bot po hin chan do nem an check lo al an check lawa shelo ni ang hei chu latura angai ani mela hei chu tu lo deu ni hei chu equal 3-1 Radiant lamin pathuman chang mo tu na khan ni hi pathuman chang 3-1 botta undying zone ti to shengal khop mai hey hey undying zone out mal pop chuan zone out thei khop mai strength hero lo po hi big strength hero first hi mi zone out na hian thak khop mai atrophy aura ne na tran hei atrophy aura ne na tran box ya tiro hei MST under low tani engai to inge atrophy aura ne atrophy aura ne na tran tlata under lord player pa hi chuan fire scorpion first wave in na camera ke mang control tarai khana control le kha ron ti dewa kim mani lo mi nong man tarai cameraman ani chu tarai hi AFK de mo kan cameraman hi spectator de kham thei de la ka ngai ringan en kha chuan free camera mangro ni da free camera kha lo mang mei te u kan cameraman AFK tat mai free camera mat ka at hadok shim ya bot tun khate noi hemi atrophy aura ne na tran tak hi Sven hi zone out ne thei tur anga a hisab ni karinga atrophy aura damage chemi eno ne hian hamar Sven po hian lane equilibrium control chong lo control lo our undying hian ti sak vek zok ti la soi sual lo anga to na ha chuan killer kan atem shim a shiat thiam thei na chin chu ma hei chu Kremin range creep pathum man chang bot off lane wow an oti chin lo ve top lama Bloodseeker offlane hi chu mang chin mi lo ma chu an mang san mang DC hu fowa DC Medusa boy ne onwarding spot ver han check down
an warding spot mi ta hi chu pa top ngai three top phi ta hin sentry pani an ta sentry heta le kem pani am block ka an waste ani ber mai ni deuh ber mai chu A battle seeks resolution. bota hi chon heta om lo shan lo an game dang an zir chiang ania ania karinga an war chin na to ro mang vel an plan top ni ngai to ni tuna hianin odi li deuh hria ni lo chung khan nge ni DC chung chu kan hi DC ha chu kan post saka bot khu arin khoi le tamol mol maya hai hi zven tan hin len hi har tura ngai kha har lo ka ti don ye an dai hianin a control he khop mai hai an tung han en ke chakop me ke chakop an dai hi an under da road che ta har deuh mai thei brazer ne na strength stats han eng lo ma se a trophy aura chuak pui kha a thaberem kha chu achalo kha chu a player kha in zot se ne kina elle du te ni chon to big no kha chu enge ama gameplay ma se hei lo wa top jump bang game da trend the boy thei thang an no in boom na sak lo in me kap eng lo na sak khop ma Raw Ranger le ko una in kapa mita la mit hitsu slide slide in last hit na ya odi in anun na ne na trade na sa ma se nun na ne na trade ania at ma lo eng lo wa award chu ka shela wa award ati ni ang chu ma se nun na tlem deuh yan a city la chapa ngai khowa nun nan ne ma se he rong catch up vele me ya no pan du sa pan chuan top lama top chun la eng tha tak chun nei lawa eng fak la thang bot thi thil thleng atama bot thi ai khoi bor bor maya bot lampang he hey underlord boron in la pa thei lo to long firestorm level 2 ne ya firestorm level 2 ne ya kha chu miscommunication deuh ni khan that thei tur mo le firestorm man chu se kha chu le mita Sven hi morbid ne lo ma to po hei ti fu lo ve de wang akin ala to pa ten stats an nei lawa underload laka ani le ngala a stats nei chum movement speed attributes pe ke movement hi a third hianin bonus ma se apang reng thei lawa third hi mana consume ve wa hen mang reng chi pon ni lawa a o ma piang more big mass ni na madness ni ngal pop tlang pop chu atum ani karinga mit chuin even viau top po hin even viau top po hin la eng lo zia viau sia 24-11, 27-4 27 an safe laner pon la si ta zon an chuk tlang khop mai thao lo khop mai Raw Ranger chu dinai nga to khop mai eng lo ngai poi mo khop mai ku beng dinai ho ki range ho ni tura ngai la ani lo pon thathawa do sa hi an stack sia lo stack ani stack sa hi Medusa stack hemi a farming triangle farm vel hi nakina ikina mon ti lo chonin har mai theya eng tine moni ti thei tur wa kanom lo ka ti enge hei hi thi thiam a thi thei second a phu chonin a phalau chi sia bot po zven po lo le to mai thi le te thar khop mai top chu tlang a hei khatia Medusa han contest thei tu choin
hemi radiant side lampang I off lane lampang hian tleman storm deuh angai don katia Bloodseeker velina tlemama aron englo deuh ten ni lo chu amo mid vela hian aron ti lo chuan han englo em ti khalin armai te bot hi anin sual na sa khop ma level 1 Ron rotate aron rotate hey an oh oh an chile oh Wind Ranger mana nei lo aron tel ve a aron shekala azau der maya ni po rotate version sim kha chu du ni karinga a that thawe ikhianin topa Bloodseeker le draw ania draw Bloodseeker hian ali ta level lasita 6 level 6 tu ni ve thau ta ma se mana le tum contest lo chan chu ni a chan chu lo thelo second hi han harass na le farm nan hin apmang lo thei lo a offlane traditionally and mana le se le mo hi rapture hello mang se ka lo ti dewa arcane boot vel kha a lei don amo kati amaro chu Facebook ta kal thau chu tum ni kariga mit chu khu a try a farm tran der maya medusa ti mela ti pa ni chu kal ati da ni dam phung tu chu ni ver sim sim thawa odi Midas odi Midas kal atuma a hero pick ang bokin a mentality po optimistic kanin odi hi tara camera hai I control nang man AFK kalau AFK da ya spectator ten free camera han kat click mo ka dia Zashi click mo ka dia kalau thok sana kada kalau chitiam shot mo komai se Ranger te chal tu Underlord ta tombstone ron chang bok wow Underlord top one at chau ngal mit hi chu an farm ve ni ti mai ang ma se tung e farm chazo khani tani tiang hi zon do sa chu tuk lo chan khop ni do di zon lawa du sa hi chu of course ne chuan chu arcane ring ala char zoi ni hei odi hi hetia athi donem odi hi thi phalo le chi em ni athi lo le chi ani ui khopang le kha chu medusa in voi ni tha the le chan ya that's it when rotate beta ma se mana lo la nei chu an poi ti le ui sin mayan rotate hianin an mana hin en ngai lo nge ni ya mana chu han nei de let se chonin engthil engemani chun I thei tu le ti rualin top lampang am preserve ya supporter te pan hi in an supporter te pan hi lane an elo theya rubik hi a second hemi fate ball nen hianin elo chu wave chu elo thei khop maya Medusa le hei hi farming ingat tinge drop down do Radiant's top tower is in danger. ingat tinge top pa lo sa wa hi hei hi amo tai la ko yang ti sak wa yang amo tai lak lo ni ang ti sak ma yang karon lak sak ka pakhat There is little hope for Dire's middle tower. kha supporter pa ni kan clear na hit do lo chon kan lo la ma yang ante Shrink from fight. top tower chu kha an so yang in lo la der mai siege nen siege script nen lo la der me ne top jungle lama khan hei an stack thau sia khulam zuk chu pui kha koi la wa ti ni ang e a chan chu farming hi mamo ve hin ni ve box sia mamo lo hin ni lawa an hero te hi hei impact han nei khal mai thei chin ni box hi lawa draw te chu a skills nei hen tin te moniti dan no ma medusa po masam mid lama hianin rotation
Dyer's tuna ahana telekinesis ka vom sonem เอาผมมันโอ้ผมตุ้มสโตนผ่าพวกTombstone สิกระรับสระ After มา po. ชู Ay, hindi yan. After ba la kayo Kit dyan? ven halutok in ka mo. top alo chang thunga hi maru top kha achanga at thau mai Swap pakhat chun mga an siven in a free farm an do ranger kana free farm ve thau boka hay hi fight chak jok jok radiant chua fight chak jok jok hi against attack. aning lo ni maya Pero ni tipita alti la nei lo. mana alti nei don chi amaro chu Ase dosa didi nei karon chawa tum de ngai mo ni. an do ranger po aron kalvea al Radiant's middle tower is mid tower chu Dia na bang hei do. Radiant's middle tower is ruined. An team synergy hi a in thao. synergy hi Chota. ai in synergize lo deuh hlek emoti turni redian lampang hi han An Ta laning- counter pick an lampang laning icon khachu team acha- synergy ka poi mo zo ka mo. khami kha poimo a ve ina an farm ve theya mendusa le Ase hei Draw chu Ranger. der lampang hian team synergy nei thachung in anon counter pick a draft ngor di chu ala sai ti. Khop ay. Anin Top out tower draft laban siyang chuan better ni hei chu. kala. le na china khami triangle in farm pui ti lo kha chu khami farming lo wa chuin buai na hin nei lem lo draw le Radiant's medusa bottom hi tower is in danger. Dire structures are fortified. chuanin mid an lo preserve an 40 ya ma ro chu bota an thata bot tower khu an lak mela bukina thakop mai Pata dayar an sai supporter lampang pa ni so an defend nan no tu nge mo ni. Radiant's bottom tower is no more. Madness medusa film makani san palem lo wa Min silence Hey, don't hold on kan silence pa sang an tin ya. dayar lampang hin ki thau ka ti da chu medusa po farming mamo ya ranger po farming mamo kan ti rol in ti kanin mitin farm pa thau si fight pui pa thau si hianin an kere hi farming a kian tiam ang renga pe ti hian impact nei deuh thau si in farm thei thau si in medusa hi kera an ti thakop mai hi ti hianin an safe lane draw ranger Dusan cut off. Dusan cut off ma se se Argriff. polte lo nei ve sa in asek to khop mai underlord po hi mechanism ma nei to a astral Joren imprisonment lo ni ko ka rubikin piston donem I'll take that. Gary Rapture boka atiye bisa hin khoi thei thei lo ani mai na Joren ja khel ve man don lo ni hi. Draw ranger ki lo ve phon lo lo ni Gary rau Dire should put free farm chonin ai nom sak thei khop mai ka tia le lam Gary team ten sok ngol Ma la se pote hian pi lo preserve ve to pa. lo pressure pa There is pakhat little hope for Dire's middle tower. Game tluang di wa hi zon safe laner hi shine vak hi har ve thin bok ani. Farming prioritize deu ti tum an ni kalau ring deu du sa le drum pika amaro chu an maintain thei khop mai an farming le hami an ma ni laning shop vel te le pushing le fight lang than song song le an khel khop mai da lampang po chu ti rodin Kami an Pretty khel high Ani lo an support an offlaner nature hi ain mil lu tu ka mo. Ay synergize khop mai an support duo le an Hey Sven. underlord pick Venchi na mua. mua ti man do nem ati man lo stun ka asua palo han lo ni An Stan support Rage tar. om rin sa natin Pick yun. pa ni hi eng tik lai pro fight thei hi ron ya.
อันนั้นดันรถ หันโรเตท Big มาเดี๋ยวเจอเทียงอันเนี้ย ดูหุ่นหุ่นก็ไฟเทแบบจีเท่าเราเนี่ยโอ้ อ๋อให้ที่คุยกันโดนนะว่า7เฮียน อ๋อแม็กเนม เม็ด ทัด เนี่ย เซเทล เม็ดเนี่ยสะอ่อนเสียบอกว่า ดู ตรง ซะ นี้ไอ้ก็ไม่ตามเราก็โดนจีนเฮียนมาเส้นไอ้บอลทัดโดนเท่าไหร่ อ๋อไม่ตาทัดเทียน อ๋อลีด อันตอนที่วันเมนเกมมาแล้วนี่แล้วว่าปอยทรีนครบไหม อ๋อดินเจสตักตะกะอ๋อทัดตอนนี้ เป็นเฮียนบีเกบีคอลมาซาเนี่ย สเวนเฮียน BKB call ป๊อปมาไฟก็เทปูตัวรังนี่นะทีเดียวอ่ะ Towers. อ๋อมาเซให้จูเองที่ครบปนเราบีเกบีเซ immunity PS ปัตนี่อันไหนวะ อ๋อ ปทุมรับเจอสตีลเนี่ย Is under Rapture Astral Imprison ร้านเบนเชียนเปียร์สบุกิ้งกับเชียอ๋อ has fallen. อ่าโดซาอัลต์ อ๋อดูซะจูอัลจูมาโมแคร์โลไม่ทีก็ที Dyer's bottom tower. อารอนส่วนหรือว่าส่วนอาร์โลเบค่านี่ไหมอ่ะ เราเอาเวค่านี่ไม่ไฟแล้วหันปุยเดาตัวเรนเรเดียนลำตันบดค่ะเลเวล1 true เวลาอาร์ลีลำมาขยันผัดเขานะทำมีอันดับโน้ตเวลาฮารุอันที่ฮารุนะอะไรนี่งอร์งอร์นี่ค่ะค่ะจูเลยนี่ค่ะอันเสียมฮารุนี่ไม่อะอันมารู้สึกทำมีrotation เวลาทำมีไฟเวลาฮัจนี่ synergize เราเดี๋ยวเล่นที่โดนเนี่ยฮาร์หันเอาเทมโปตูรินเล่นน้ำปังได้อะที่รูบิกเล่เวนชันยาอันดาร์โหลดให้ที่เขียนกันบอกเห็นที่เขียนนี่เดี๋ยวต๊อบมาว่ากันตุ่งอันนี้อ่ะอันนู้นไม่ดูซาเลยเราเล่นกับนะอันแรกไลเนอร์อันเช็คพังเลย เดี๋ยวอันนี้ อ๋อสเวนให้จูเราละช่างเวทให้เดียวเมตาเวทโซดยังไง สตัน จากกริฟมังที่ โอ้ เขา โหเข้าด้วยเว มาเซ่ มาเต็มไว้ตกแล้ว โอ้ยอันพัตตันทเวอันตันเรเดียนก็อันตันทโดนวิวหมดที่ไลน์อารอนข้าจุดชักฮอปไม่ดูซาอัลตีสโตนเกสดูซาฮีคอยเทตูหินเลาวันนี้อันให้มีอันดราฟเห็นสเวนเฮียอัติเทเลาชิมะเอ็งซีเนอรี่อ่ะพอเอ็งเคสอ่ะพอเห็นดูซาฮีฮาร์เวตุนตัวสเวนตันซอนเองที่ขบวนเราดูตุ้มเต้นเป็นจีอินเนี่ยมั้ง Has fallen. เฮียน targeting โจติบวยเนี่ยลุตุก ที่มีตัวป่าออฟเลนแล้วว่าคันนี้จอเรนจ์ที่อันดีลบ็อกซี่แล้วว่าอันอีควอลอัตราโจกมาอมติไม่ตัวเนี่ยฟาร์มิงเลยเราอะไรนี่ก็เลยครับฮะเฮมีเราชูบลัดซิกาชูอาร์เคนชูรอนในตาเราเท่เราว่า second เนี่ยคันนี้เลนนิ่งก็จังตัวคันฟาร์มิงฟาร์มนั่นแหละเฮมีเราฮารัสนั่นขนาดมังจาจะมันในเราขบข้านะอมทรีนข้าเนี่ยเราเท่เราอาร์เกนเวลหันเนี่ยครับจูโตสเนี่ยตุ้มบกตัวน่ะเห็น รีลโรบวยนี่บวยเวตีไงน่าเฉลยเป็กตัวเฉลยเทเรานี่เบอร์ไม่นะมาเซ่ให้เราน้ำปักเ ตัวซาจวนบัตเตอร์ฟลายสเต็กกับเราตุ้มต่อพวกก็ บัตเตอร์ฟลายอันนี้ disrespect his out เนี่ยสกายเองเราไอเราพวกก็ disable พวกก็ บัตเตอร์ฟลายอันนี้ไม่เละตุ้มลินคิวน่ะอันนี้แค่โดนตีก็จิ้มสองแล้วว่าคิวบางเรื่องมาเราจูอันนี้เละนี่จอนี่ข่อยตูหันข่อย ชัดไปซอยปานาไอ้ทุกคิดยังอ่ะเสียระอัน boss fight ฟินดาวrapture ตอนนี้เราไปตัวเราก็สวยจังโหเบนจีแล้วก็โอดีปิกimpact ที่นี่เราpositioning ง่ายป่วยหมดตัวส่วนเบนจีแล้วก็ปิกสูเซตอีดังแบบนี้follow อาร์ซ่ามิดตีแต่หมดแต่หันปิกเซมอส่วนอังลูดวักเซจันสมเดียวเจ้ากัง
line up dire line up solid khop Radiant's mai structures are fortified. ti thế này kem khop mai ạ radiant lampang hian Tower has ti hian rong khoi ma se han defend ngai na vakin nei lawa item a in chawa godly an supporter item po hi an khalo lek lekan he rubik te hian ether lens le dagger ani ya venchian in hey ama muang chu nei medallion ani ya Ê, giá đi đẩy tổ ông về thì mày. Đi cái bên này nôn lấp về ta hay lấp chút lấp này khổng mấy ạ mà sẽ đồng bộ đồng thể hả? Jin cậu ve victory. Lệ lắm man kêu trà, ăn ra phát địch đầu đấy vấn đề ấy. Chị đây là sân kêu trà là chinh vào đầu.